O Presiden ke MPCC Bah Vincent Pala ula kena bagi Jingiapynbeit Pud Usam hapdeng ke Meghalaya Assam kadei ke bala pulom. Namar Jingiapynbeit kadei tang hapdeng ki para sarkar ombat kinong snong. Kat kong Jingiapynbeit jung kene Jingiapynbeit kelong tang ke lip service ne Jingiapynbeit iki brio namar bagi sarkar ke sok tang para hek sarkar bat ki menteri rang ba klem dabit da biang lang ki pat pa. Bah Vincent Pala ula penpau bagi Jingiapynbeit Pud Usam kamla ban sesok lada mkhot bat ya selok bagi pat ba ki than kap put ki dorbar snong ki rang ba snong ki hima ki doloi bat ke district council. Ula kedauru bagi Jingiapynbeit Pud akawat ke beningkong kelong tang na kebenta ke Jingmentoi bat ki jaka puta jugi katu kan ki brio hi om na kebenta ke bahak kamiat jung jela ber okowai. Ula ongru balada yaj hakani ke rukom kala penban banwan ra ke jingi snam haki por banwan. Ki keren ban discuss ye ka boundary issue ki kop ban give and take but ka Assam but only in lip service. Right from the beginning I told last time also I remember I said na ong ba kanede tang ka lip service kam don ka real ka bakin yasuk bat ka Assam delele kan melongkam bakin yasuk bat Assam mde tang government to government menisuk bat Assam ki discuss bat ki brew jong ketu ke area bat ke district bat ke hima bat ke ki daloi leni kerang ba snong ki deban sim baro ki bru badan to re ban su yakran be chief minister kene ke jongki kene janga kala ban ban rai kum snam tene ke de ke chibenta ban pen iba kene ke sarkar ka kwa tang ban pen be ki bru re ki kwa sha ban sol ke jinge de ban khot ki bru na Assam khot ki bru la kala ban simpor chi benai ar benai la na som rai tang kan sol baro serta ki deban khot ye baro ki jai bru kham tam ki tu ki besong ha border Tementah ki wan cisen arsen ki pendik kena ke jenjat. Mendai tang ni Meghalaya ngidon border, bon ki bodon border Assam, ngidon Meghalaya, Arunachal, Assam. Tu Assam barobar hu usai pendik he. Rek upek kumlo ka yu Arunachal ki pendik he ngangatip. Rek jingnya jongi kalong ba kene sarkar mentari tangkan lip service ndi mentari ka. Nampak dia siap pergi court ke senjuk ke rang Baslam, nampak siap pergi court ke senjuk ke Daloi, nampak siap pergi court bat ki politicians parti ki prepare ki brio ki dia bentip ki history, ki dia bentip ki brio, ki dia bentip ki kurkom bansol. Kata katrai ke badan kami. Lele, pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por khamo. What was laitan? Sister, hapsiu kat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor.